Izimani kora viradu tangaza tanua yego ariko ichozinu kwizimani shaka aribyo kwiriye guko ariko ichozinu kwizimani shaka aribyo kwiriye gukora we. Reka ubwire igitangaza Imana yakoreye. Haleluya. Mu gitondo kare kare sizere bampamagaye ko umwana wanje yaremze cyane yarwaye umwana w'imyaka 2 n'igice. Haleluya. Kandi nkaba nari nahize muhigo ko ngomba gutarama imba nari gutaha uyu munsi mu busanzwe. Amen. Ndasenga Imana ndava ku gitanda kuko bamwe nkijya ndafukama hasi mbwira umugabo wanje ngiye gusenga ntibikunda konza ndatarama muri Foursquare. Haleluya. Tinzoze ejo mu gitondo ngiye gusenga nawe musengere numara ugenda umugurira umuti kuri pharmacy cyangwa umujane mu bitaro. Haleluya. Ndaguma ndahutumiya gusa umuhanda je no kuri moto nariko mputumiya gusa ngo Mana yo mwijuru ya mwana ganti yokura agenda agatege agasanga babo banza umureke ivyo mwivuga butumwa bana sefiwe hari abanyandikiye WhatsApp ni nziza mushiki warambira ngo mama ameze neza Joshua. Ndezi Imana Joshua. Uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu imbere n'inyuma wewe uri umuziranenge. Uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu imbere n'inyuma wewe uri umuziranenge. Haleluya. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni wakaba yiteguye. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami, sitaogopa. Katika malisho ya majani mabichi Bwana unilaza, sitaogopa. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami, sitaogopa. Katika malisho ya majani mabichi Bwana unilaza. Imana ishimwe kubona umushumba wanje, sinzi kunyibuka ibuvira ariko n'umushumba wanje. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana kubona n'umukozi w'Imana uyu twarataramanye mugwara ugwara, sinzi ko mwamuruzi mwebwe, namabuye ahantu tukagina tukajyamayo tukabana kicumwero mu butayu. Imana iguhe umugisha. Reka duheze Imana icyubahiro. Haleluya.
igitangaza Imana yakoreye. Haleluya. Mu gitondo kare kare sizere bampamagaye ko umwana wanje yaremze cyane, yarwaye, umwana w'imyaka 2 n'igice. Haleluya. Kandi nkaba nahize muhigo ko ngomba gutarama, imba nari gutaha uyu munsi mu busanzwe. Amen. Ndasenga Imana, ndava ku gitanda kuko bambwe nkijya, ndafukama hasi bwira umugabo wanje ntingiye gusenga ntibikunda ngonze, ndatarama muri Foursquare. Haleluya. Tinzoze ejo mu gitondo ngiye gusenga, nawe musengere numara ugenda umugurira umuti kuri farumasi cyangwa umujane mu bitaro. Haleluya. Ndaguma ndahutumiya gusa umuhanda je no kuri moto nariko mputumiya gusa ngo Mana yo mwijuru ya mwana ganti yokura agenda agatege agasanga babo banza umureke ivyo mwivuga butumwa. Bana sifiwe. Hari abanyandikiye WhatsApp ni nziza, mushiki warambira ngo mama ameze neza Joshua. Ndezi manje Joshua. Haleluya! Izimana ikora biradutangaza tanuwa yego ariko icoze nuko izimana ishaka aribyo kwiriye gukora. Ariko icoze nuko izimana ishaka aribyo kwiriye gukora. We urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nikoza bimenya. Nikuki turizwa n'izago biriho atarizo mu gihegi. Nikuki turizwa n'izago biriho atarizo mu gihegi. Yesu nziko amagare ibihumbi harimo n'ibyo wageneye. Icyo wafitiye warukubwira uragere. Icyo wafitiye warukubwira ngo uragere. Icyo kuko Eliya yashaje nikoga naseni kozasigizi ubizago byose bizaba bishize hariho guhimbaza. Ubizago byose bizaba bishize hariho guhimbaza. Ubizago
Yeah!